Манекоттон bir самы sürüne den эги оголоргут сеттерги тосколарын битерен саңа бу улахан олоққа үктенер үйрәкка тутарсы болар. Манеха билген биги бастың бу выпускник теменнен быйыл бу үрдүк үрәк кыгатын битербит студионнары студия битегәргән олар работа ол курдук Максим Келевич Амосов атынан Котгул Ленинский федеральный университет выпускнигы Сергей Лин бар, Сергей Дроба. Итенна музыка үрдүк школатын институтын выпускниги Айлия Савинова бүгін бие хабар этиосердә. Тиосердәнән. Ага. Дәгылар кәпсигә кирәккән Сергей яга кирәккән быйыл bu Кифу университетен битердин багыста бәяган билһиннәр онна тоққанны күрдүк ителердә. Үчөгөннән әсибидә мин атым Сергей Линген бар. Мен Котгул Ленинский федеральный университет финансово-экономический институтын стратегический менеджмент на английском языке ден магистерская программатын кызыл дипломна бетердим. Онна беги университеттен антер балахана аныгы уяга бу аныгы студентларга әлбәттән Сайды тугар возможность бар дияққа халабур мен бакалавриатқа өйені әджен 2016 жыллаққа Америка құлбұқтар штаттығыр өйенен кәлбетім. Международный глобал юграттен гранты сақа сереттен бастықы студент болауын оны сүйбіт. Онына 2 семестрға университет Миссури ен Колумбия қораққа бар университетке өйенен кәлбетім. Онына сөйтеребіп болақ бұтына әлбәқ студенческая конференцияларға, также олимпиадаларга, некстатия сурьярга, общественные деларга кытымыт элбәгәт кихе талар дияқәһәп халабура мен бу кетенче хүлбә, онна кетенче шүбе бир сыллахтарга российская я профессионал ден олимпиадага призер булган турабын направление менеджментга. Онна халабура не курдук элбәг тохтуга катыннахтарына студентлар повышенный стипендияларны һәп элбәг дойдуны коряктарын сәп Аныгы я год технологии и науки дем бар, бу быйылгы сыз хифуга. Анан эренебен студентлар кибит абитуриентлар, онны билген юнайдер студентлар өсөдөл багы сети яктыр эген. Сөп мактал улус интерней, аны билген бу Айлия ден сөп кеттим. Сөп ха. Яха киреккә диктаттан бу үрдүк бу музыка школасы дедер тақпетне мин билбәм интихергит вебен бу эн быйыл битердин дин аттатым бахалыста бәяган билһиннәр оннан мин аны ихбар огыр дакыттан ителлен улатан хаятан ди үйрәннәгән. Мин атым Савинова Айлия Андреевна дигән музыка үрдүк школатыгар мен 2-нче хәтта лагыта кирбитим он хаспар. Ол хагана уже кырҗагаскын диптер, он хаста хогыны. Олһен биле Улхан хаспер китбит болан биле түргенник олсан хаватардан өрнен испетем, оннук орто үйрәгә битер битем, онтан үрдүк үйрәгә бу быйыл битердим. Бу выпускниктар тугынан кепсе агаяктылы, оннан арас бу дойдылары, кураттары, фестивальләре карьерын тугынан эме кырдык. Бу мен учиталым Воронин Вячеслав Валерьевич кине театр, оперы, балеты, оркестрыгар, солистыр, она бу высшая школага улхан преподаватель, доцент, флейтага үйрәтер бар бүтүн аны кырҗык таганы да куйдан мамлекеттага көрдөхө нахал бак бу газ премиягар албак пайдаларга җибдәй бит. Например, бу Южная Корея болду, но тишол калам бар битер маэстраһы. Онтан таха корак выступайда бут. Аны туран ога хаспар Финляндия калам бар бит бар җибет бу эти малая академия наук директор Тринкетта Ленский край он даганы тулага Ясная Поляна ден Толстой дойдутугар Лев Николаевич Толстой дойдутугар анна выступайда бит. Аны да гастроллар бит, аны конкурстар нахал бахабиттер. Так студентлар халлара бу активный декаста карантины да корбакка туран научный лидерин халба оңорду двукер бүтүн. Оказывается, карантин камер наоборот, халым материалы будан качественный, дикта булган тагыста. Научный руководитель кытыбатсабны респект, оны почтанан жебтеролорун, аны хордох албан харда, нырк тургани берберкелилер еген.
Bu olaramın manlık da kuydatım bu kolubura bilgin turur oskulunu biterbi de olar kanlık ideğa baralları münaqsi hılcallara var oldu. Manlığa bu kolubura en bu finansist edimdi. İti dedin talargar kolubura bu kanlık öyle kabarargar haydak sübületengen bar bakını onun ailiyatın menik jibapuruz bağlıst. Антон фстан туран мен бастапи веляган филолог ет. Нуча онна английский тыл университет филолог. Онна студент времетер старостылыгы жибыты мәлбәхтә общественный күрәхтәген гыттамын бәйвен хайдер более лидискан социальный работа барыпын хөп темен онна ол Америкаттан келен барамын мен нукталамын бу финансовый комиссия менеджментне кирәге булганмытым. Онан Куттанман яхын баравын барата билден хия кемилен оннатын бәгатин билен хия кырсы чөйдик онын бәгат кирбит үрәхәтикер чөйдик өйнеңет будущем бәһә багарар хандык багарар магистратура кирәк хәнәп тихмарым сөйләдем. Сөп айлия итен итапыдына бу төре Питердан WhatsApp-та дигиталлар этим музыка школаларга килергә тәһүстуктар дагы дигән. Инде холыбыра ту хандык отбордара алар олар. Әм бәгәне билбек билерим булды. Мактал биле кырҗык бастан без кулага кирерим Аллаһ билбәт этеп тога тетирген бихе хәбит бу рәхәт улахан музыкальный дардах булан Никифоров Петрович бу бир хала астромны консерттан бар битеттен. Аны бетер Питер бит бу Улаханнык мақтанан тұрырдақ бұд бұл оғылыр бұтын әме әбіт көрдік мұзға келдері қаден. Олахана мен 6 хаста бұрапын жігінен көрдіктірі. Сайбына файлан белайым челгеден. Антын мен әжейі болағана жігінен олақ атын хергі керектадым. Олақ кіржағыз дебіттірі әп. Фортепианаған хан жоқпын бағар бұтым, скрипкаған жоқпын бағар бұтым. Әнне бір профессордыр олар әп. Преподавательдеріне ханнан жоқпын баран демінді көйеталар комиссияны. Олен қал бұт оғы музыканы шөйдік алтыспатақ инструменттер білбәт кеге случайно флейта керен қал бұтым. Аны бары хамы жоллақ кемеме бит, бұл именно флейта инструментіне кербітім. Антон будущейлан әттіға оғылар уже студент хағыттан, чөтлі скола хағыттан біле театр гүлі дәбіттірі. Оркестр гүлір олар филармония, государственный филармония, а так учуталдылар онна. Мен боршы бәйбін учутал идетігер педагогика туғынан көрбітім. Оны бұл хамы хөпкеп бітім көрдік біле студент сылларға паникалығын, бұл қанны өлілігін тұқ болығын ден хөп. Ол кемна бұл маэстро нотичол кәлем бар бұтығар біле хана өске біті коллективтім Сибирия біті хөп. Нұрық шөйден ұтчылы хаңарыр, омқыты хаңарыр, 6 тыл білер хөп. Оны қайдақ коллектив мен жоқпын еден. Оны улустартан бу церковный хорды болун любой инник научный центртан даже любой коллективтартан хорман не бут. Оны меген ол задание берен кастайды. Маннык менен концертты териден ха. Терьерге көмөлөстен. Оны билбет хаста хулахан убастынар жандар менен бу төс кене огону хорга ыллатан, кыржагастары, эдердери ыллатан инник социальный тохамандык средага кирен халаган. Биле музыканы тейчи жандар дилерди кырытып, кыржыгын ондук бойда кайбет музыка хамы гуманны, хамы социальный үбәйт. Я олус интерихиней. Билен тураттан айлия бу филейтini бүгүн тактудан кайбетаган болу, бихеха билген оньон ихнерген бихек битебит, онотон бу капстибитин күндү доготтор бихеге бу быйылгы музыка үрдүкөс кулат институтун выпускнига Айлия Савинова флейтаннан композициятын дибитта. Истен ахан демектеу кай. Пьер Октав Ферру, французский композитор 20 века ден, нефрит на имитн толеру.
Я улус шүгей, тағаны айлия еқдегі мақтанабыд. Эти күрдің күнді күләшілер бет, дегеге бастың выпускник тентемінен бұйыл бұ үйерақтары нүрдік үйрақ көхетін хитихілақтық теміктәбет оғылыры бүгін студиодар қалан үйелдеттәтті бұд, кенлер кеттатақ тәпсалдырын кәпсәтті.